दुसरो इश्यू जो आसा तो म्हळ्यार जमनींच्या बाबतींत घर रेग्युलरायज करपाचो. म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे जमनीचे बील जेन्ना आयलें रेग्युलरायज करपाचें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तुमकां टॉन्ट सुद्दां मारलो आतां ओपोज करा मरे म्हणून. तेन्ना तुमी ओपोज केलो ना, पण तुमी कोमुनदादीच्या बिलाचेर सामके फुर्योज जाले. कित्याक कोमिदाद म्हणटा ती कोणागे बापायची बेस्ट न्हू. कोमिदाद म्हणटा ती एज अ सेपरेट एंटिटी. But you are okay with government giving its own land? See, we are trying to say that we need the numbers. How many people, how many Goans would get benefit of this? This is nothing but Bhumiputra 2.0. हे तुम्ही कोमुनदादीच्या उपरांत म्हळें. गव्हर्मेंटाची जमनीवेले बिलाचे तुम्ही म्हणला हे. गव्हर्मेंटा आमी तेजे कडेन फिगर मागले कितले. तो म्हणालो गोंयकारां थिंगा तेजो फायदो जाता. आतां तुगे घराको जरी तर हांव येन, हांव जरी तर सगळे कमांड करपाक लागतलो, तुका लायक जातलें. टुमॉरो दे वील कम इन युअर हाऊस. So the point is that Communidade is a Gaonkari system that was followed for several years. Why bypass a system and will this stand in the court? It will dobkya bayar portale. So this is nothing. Are you okay with government giving its own land for regularization of illegal structures? I am okay with Goinkars getting the benefit. That is it. Goinkar should get the benefit. Same argument कोमुनदादीची जमनी लायतले. ना पण अरे हुंयच्या स्टेटीन हुंयच्या देशांत एसो राजांव आहा अ पर्टिक्युलर सिस्टम दॅट इज फॉर सो मेनी इयर्स. इट इज देअर रायट. लेट देम डिसाइड what has to be done, what has not to be done. If they are doing something wrong within that, you just bypass the system. And this is pertaining to, if you see, everywhere there is sale of land. All the departments. You see education department, private university, सगळे कोण गणपत आणि कोण पारूल आणि कोण गोंयांत येता. You see our education system shrinking. There is a public university मो बिल हाडले. थिंगाय लँड इश्यू आहा. आय चार्ज GEC लँड, गोवा आर्किटेक्चरल कॉलेज लँड, हे सगळे प्रायम लँड आहा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर टू गिव इट टू बायले दिल्लीचे वर्मान शर्मा. आम्ही प्रयत्न केलो. वी स्टॉप्ड हिम. वी स्टॉप्ड द चीफ मिनिस्टर.